Insellmilkom, illum il-ġimgħa 7 ta' Awwissu. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħidilna li kull min irid isalva ħajtu għandu jerfa' salibu u jimxi warajh. Illum nitolbu b'mod partikolari għal dawk kollha li kawża tal-pandemija spiċċaw bla xogħol. Nitolbu biex isibu l-għajnuna meħtieġa u ma jaqtaw qalbhom qatt mill-imħabba u l-providenza ta' Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-Quddiesa. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Nahum. Ara fuq il-muntanji hemm ir-riġlejn ta' min iġib l-aħbarijiet it-tajba, ta' min isliem ixandar. Għamel bil-ferħ il-festi tiegħek Ġuda u rott wedietek, għax ma jżidx jgħaddi minnek ix-xitan Belial, intemma l-kollox. Għax ġedet il-mulej id-dilja ta' Ġakob u d-dilja ta' Iżrael li l-ħallelin żarmawhom u ħassru l-frijaj tagħhom. Ħażina l-belt id-dmija kollha erq mimlija ħtif u s-serq ma jaqta' xejn. Ħossi l-frosta, ħossi t-karwit tar-roti, żwiemel li lebtu ħfief, karrijiet jaqbżu, rikkieba iħebbu għall-edewa tagħhom, ix-xabla tleħħ fid-dija, il-lanza tilma, kotra ta' midrubin, għadd kbir ta' maqtulin, iċsma bla tarf, kulħadd infixkel jaqa' fil-mejtin. Inwaddab il-ħmiġ fuqek u ġieħek inwaqqalek u nagħmel wirja minnek u jiġri mbagħad li min ħares lejk jitwarrab minnek u ngħid ninwe meqruda min se jitħassara minejn infittxilha min iħenna liha. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali, il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Ripu jum il-qerda tagħhom, fis jasal li hemm lesta lihom, għax il-mulej jagħmel ħaq lill-poplu tiegħu u l-qaddejja tiegħu iħenna lihom. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Araw, issa li jien hu u m'hemm ebda Alla ħdejja, jien immewwet u jiena naħyi, jiena nidrob u jiena nfejjaq. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Mal-insin ix-xabla tilma tiegħi u tlesti ruħa idi għall-ħaq, vendetta nagħmel mill-edewa tiegħi u nitħallas minn dawk li joboduni. Il-mulej imewwet u l-mulej jaħyi. Ħenjin huma dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu, jew xi prezzejat il-bniedem biex isalva ħajtu. Għax min il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesu jgħid fl-Evanġelju llum u aħna lkoll li nixtiequ nimxu warajh u nkunu dixxipli tiegħu u jkunu li jmexxina, dal-kliem jotħafna għalina. Ma kienx ikun aħjar kieku Ġesu qal jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jagħmel li jħoss, jimxi ma' dak li jogħġbu u jimxi warajja. Forsi għall-mument kien jattira aktar nies. Imma Ġesu ma jgħid xejn li bih ikun qed jitħaq bin-nies. Kliem tiegħu u dejjem ċar, u għalhekk dal-kliem li jgħid illum huwa ċar ħafna għalina l-ħajjitna. U xi fisser li aħna niġħdu lil nfusna? Ifisser li bil-qawwa tal-Alla stess aħna nkunu kapaċi ngħidu le fejn hemm bżonn ngħidu le lil nfusna biex ma nitmexxewx minn dak li nħossu, sempliċiment nagħmlu dak li jiġina frasna jew li nħossu fina. U dan huwa importanti biex aħna stess ma nkunux vittmi ma noħolqux vittmi. Biex insemmi eżempju tal-ħajja ta' kuljum, jekk inti tħossok irrabjat jew irrabjata, li tiġħad ilek innifsek ifisser li tikkontrolla, li toqgħod attent biex ma titlifix, ma tibdiex tinsulta il dak u lil ieħor u tweġġa' bi kliemek il kulħadd. Dan jiċċaħda hija xi ħaġa mhux ta' darba, hija xi ħaġa kontinwa li hemm bżonn li nagħmlu dan ir-rażan biex nistgħu ngħixu tassew kif irid Alla. U nindunaw kemm il-kliem ta' Ġesu huwa taġid talina personali imma wkoll għas-soċjetà. Il għaliex jekk aħna verament nimxu mal-qed jgħid Ġesu, fejn hemm bżonn niġħdu lil nfusna nkunu lesti li nagħmlu s-sagrifiċċju għal valur li hu importanti, hemmhekk inkunu qed nagħmlu ġid lis-soċjetà. Ħansemmi eżempju li aħna lkoll nifhmu bħalissa għaddejjin minn dan iż-żmien ta' pandemija, għaddejna għadna fih. Jekk aħna nimxu kif għandna nimxu bir-reqqa mal-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Anke fejn hemm bżonn nagħmlu sagrifiċċju, nindunaw li dak huwa sagrifiċċju li qed jiswa taġid għas-soċjetà kollha. Jekk aħna niġu nagħu nqumu minn dawn il-miżuri, nagħmlu li nħossu fina li joġobna, nixtiequ ngawdu, nixtiequ li jiġi f'moħħna nagħmlu. Nindunaw li nagħmlu mhux biss taħsara lina, imma taħsara għas-soċjetà kollha. Għaliex għalhekk il-kliem ta' Ġesu huwa kliem li jgħinna biex ikollna soċjetà aħjar, li aħna jkollna spiritu ta' rażan, lesti li nagħmlu fejn hemm bżonn is-sagrifiċċju u niċċaħdu, nagħmlu ċ-ċaħda ta' nfusna
għal valur li huwa importanti. Bħalma hu bħalissa ħafna żgur u dejjem il-valur tal-ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. U Ġesu jgħid ukoll nerfgħu salibna. X'jiġifieri terfa' s-salib? Jiġifieri tkun lest tbati għal dak li huwa sewwa. Kultant aħna meta tiġi l-kelma salib ngħidu pereżempju dik il-persuna hija s-salib li rrid nerfa'. Veru kultant il-paċenzja li trid tieħu xi ħadd ikun is-salib li trid terfa'. Imma rridu nitolbu l-Mulej anki jagħtina d-dawl biex narfu x'jiġifieri terfa' is-salib. Il għaliex li terfa' s-salib huwa fl-aħħar mill-aħħar li tbati għal dak li hu sewwa u kultant trid id-dawl tal-Mulej biex taraf x'għandek tagħmel. Ħansemmi eżempju. Pereżempju jekk inti vittma ta' vjolenza domestika li terfa' s-salib ma jfissirx li tibqa' hemmhekk tissawwat vittma tal-abbuż. Li terfa' s-salib ifisser li inti tieħu il-passi neċessarji biex l-abbuż jispiċċa, biex inti ma tibqax f'dik is-sitwazzjoni. Dak ifisser li terfa' s-salib. U għalhekk illum nitolbu l-Mulej din il-grazzja jagħtina hu id-dawl u l-għajnuna biex narfu niġħdu lil nfusna fejn hemm bżonn, nagħmlu s-sagrifiċċji neċessarji. Nerfgħu is-salib biex nistgħu nimxu warajh f'fedeltà sħiħa u b'imħabba kbira. Il-Ressus tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xxandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk Mulej biex aħna nkunu dejjem lesti li niċċaħdu u nagħmlu sagrifiċċju biex nimxu warajk, nerfgħu s-salib kuljum ħalli aħna nkunu tassew nixbħuk u nkunu mixjin fit-triq tiegħek nitolbu. Nitolbuk għall-morda kollha u għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed jagħtuhom is-servizz biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar ġranet, u nitolbu għal dawk li ġarbu it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom biex inti tagħtihom il-faraġġ u l-għajnuna. Nitolbu. Nitolbuk Mulej biex aħna nkomplu insegwu bir-reqqa il-miżuri neċessarji għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tibbitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tibbitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u l-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħru kuntennulek bla għeda Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Mbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Quddies tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Enna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza, Alla, Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qudiesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru menuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak nħallilkom is-slim, natikom is-slim tijaj, la tħares lejn drubietna, zaħares lejn il-fidi tal-Knisa tijak. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi drubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt bisker waħda u jkun fejn. Iżemtek, istimħan isniħet dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ibqa' għejn dejjem u lejl dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.
Alla tana sma talbtana ejna u jqafmana glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santismorina l-inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infen u ġenna l-erbeħ kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għere l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif issemek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من أخطأ علينا دخلناش في التجريب إذا لسنا من الدنيا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. يقيم البدو الصديم يبقى دايم تديم آمين. Marija Santismorina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infen u ġenna l-erbeħ kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sin Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fissemek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من أخطأ علينا دخلناش في التجريب إذا لسنا من الدنيا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fost nisam birek frotta ġuftijak Ġesu. الديسة مريم الله اطلب لنا وتنبي الصوفيسية الموتانا من
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fossinni sampiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissimorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tanina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infen u ġenereru kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا فلما نغفر من هاتلين دخلنيش في تجريب زاسنا من الدنيا Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissimorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenereru kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi s-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحلم نغفر من هاتلين دخلنيش في تجريب إذا لسنا من الدنيا Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbiri kif rotta ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marija Umma tlopilina mtimbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif ibidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minn nar tal-infern u ġenna l-erbħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsina kuljum atina llum firna dubietna parma nafil minn ħati għalina daħannix fit-tiġrib iżda isna mid-denja amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien ibidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għalli ċaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avokata tana, daw għallejna dawk lejnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan t-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. Oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsina kuljum atina llum firna dubietna parma nafil minn ħati għalina daħannix fit-tiġrib iżda isna mid-denja amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Quddiesa Marja Umma l-Tlopelina tinbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien ibidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddu fuq. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattab tagħna. Missier eternalla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Omm Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina.
ta' Kristu, اطلب علينا l-Knisja, اطلب علينا tal-ħnina, اطلب علينا tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا it-tama, اطلب علينا li żjed safja, اطلب علينا li żjed nadifa, اطلب علينا muxebba, اطلب علينا bla teba, اطلب علينا li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok għaqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dir marbuta ma' Alla, اطلب علينا mera ta' qdosija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħtana, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tjiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' Lavorju, اطلب علينا dar ta' Deb, اطلب علينا arka ta' rabta l-ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا farax tal-migranti, اطلب علينا farax tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla minn l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rużarju اطلب mqaddes, علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. إن لينا Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jista'inna dak li wedna Kristi. u Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġin Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nisqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament sal-ġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tloglu jistaħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Għada fil-ħodu fid-9:30 ser inwaslulkom Quddiesa mill-Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo San Dominku fil-Belt Valletta fil-festa ta' San Dominku. Il-Knisja f'Malta tkompli tappella biex nimxu mal-miżuri ta' prevenzjoni tal-COVID-19 għal ħarsien tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Grazzi u nsellmilkom.